Waka huo. Haya mjitayarishe ninyi. Ukaka na ihenya. Na mbona tumagira madansa sasa matikote tumadansa na wega. Mbona kaide na wega. Wakamwira ndagegurite hora. Haya sawa. Murega rĩngĩ. Niĩ njĩtagwo Shiro wa Jeni na nyina. Haya, Ruth Mugure kuja kaa karibu. Na wewe mwingine. Ruth Mugure kama ukuja hapa unatakikana saa hii. Ruth Mugure kama huyu. Njĩtagwo Shiro wa Jeni na nyina na Mũgithi. Nĩ mũkwenda nyina igĩrĩ. Ndoiga ngorere ithe wa twana twakwa. Nĩ twana twanjĩra nĩ tũramisi dadi. Twenda gũkũgeithia. Abotigira hau ndorogome hau. Andũ acio ndĩ. Arĩa twarĩ kũrĩa Sahara hekanaga aciarirwo karetwo mamuhaka wa Njikũ. Wapi karanja hii maneno hii. Haya kana kau tugire ni kama mheshimiwa Kawaji. Haya ikarathe hau noreto ikarathe hau. Wareke twine role. Kana kau ndokite tuthaga gendo ya gukuru ku munene imite. Ino ni buroko wa munene ndendaga itheru. Niguo kana tiguo. Kana kau numwe gatokana ngere Kawaji ko. Aria marego mothe ni Kawaji ko na kana. Bas twende. Todo kumadie. Tanire. Haya watu wote wasimame, naibu wa rais ameingia. Watu wote wasimame. Watu wote wasimame. Haya Jero Vega on stage. Jero Vega tafadhali.
Asante ni Nikawa sasa tuweze kuteremka, tumwache Mheshimiwa Naibu wa Rais aweze kupokea. Your Excellency, nitaomba uweze kupokea heshima ya wimbo wa taifa pamoja na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki. Na iwapo umevaa kofia ambayo si ya kiserikali, tafadhali nitaomba uweze kuitoa. Asante sana Mheshimiwa Naibu wa Rais anapoelekea kuchukua nafasi yake, nitaomba kumwalika Ruth Mugure Kamau ili aweze kutufungulia mkutano kwa maombi. Ruth Mugure Kamau, tafadhali karibu. Bwana asifiwe. Kwa majina ni Ruth Mugure Kamau kutoka Kihara, na tuombe. Orege Ngai mwega twoka mbere yaku maitha ma miaraho Ngai, tugukwirania wega ni oro tugomanite kiharo-ini giki gagacie turi timu ya Kiamba, atugakwirania wega ni oro uteithite muheshimiwa witu John Wanjiko, John Njuguna wa Wanjiko, agaturehera ageni aitu muthamaki Ngai, tugakorwo na muheshimiwa witu Kindiki muthamaki Ngai, ukamurehe gikaro giki Ngai, ni tukaigane wega muthamaki Ngai, na gikundi giki kia empowerment akiambiriirie Ngai no muhete wega waku, no muhe bugi muthamaki toria muheire Suleimani, nigetha ende kuhudumia andu a Kiamba uria kwagiriire, na Ngai umugitagira mahinda mothe agithie na agicoka mucii na family yake muthamaki. Nithwe atutungata wega, nithwe Ngai ukamuhe thayo waku na ugima wa mwiri Ngai, agatura etekirekete muthamaki Ngai, ukamuhe favor yaku Murungu mwega, nigetha etekireke thiini wa Kiamba muthamaki Ngai, nigetha Ngai wa mwiko wega muthamaki na family yake Ngai, ni arihota gututungatira muthamaki Ngai, ona Ngai ni aria manjira muthamaki Ngai, ni turakwirwo maciucia muthamaki Ngai, nigetha tunyitanire na tutwikora twigwetaniro wega muthamaki waku Jehova, twakuhoya muthamaki Ngai, tukiambiriria igongona muthamaki riri Jehova ria empowerment muthamaki Ngai, turakurio haruruke muthamaki Ngai, ututongorie na utongorie ageni aitu muthamaki Ngai, reke matwaririe uria ukumahe hinya waku na uge waku muthamaki Ngai, ona president witu muthamaki President Your Excellency Ruto muthamaki Ngai, nitwamuneana kuri we muthamaki Ngai, no mutiririe maguta muthamaki, no ri wathani hinda riri Ngai, muhe uge muhe umiriru Ngai, muhe hinya muthamaki wa muoyo, nigetha hote gututongoria muthamaki Ngai, mugitagira muthamaki Ngai, agithie kuri eguthie, agithie mabururi manaja muthamaki Ngai, mwikage wega muthamaki Ngai, mihinga ya shaitani muthamaki iria ngikoro iho Jehova muthamaki, nitwakwira umro muhehereria Jehova Ngai,
tugitigana muthamaki Ngai reki tutigane miri no roho turio hamwe Ngai ndahoya njitikitie ni waigua wega-ini wa Mũrungu Jesu Kristo ndahoya na ndetikia amen. Asante Mheshimiwa Naibu wa Rais, kwa heshima yako naomba tuweze kuketi. Mheshimiwa Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya Profesa Kithure Kindiki, Katibu wa Kudumu Mama Mary, viongozi wetu wa tabaka mbalimbali, waheshimiwa wananchi wa Gashie, mabibi na mabwana, kwa heshima naomba tumpigie vigelegele Mheshimiwa Naibu wa Rais wa kuweza kufika. Tafadhali tumshangilie kwa makofi na vigelegele. Basi ratiba hii nitaomba Your Excellency niweze kumwalika Mheshimiwa Kawanjiko ili aweze kufika hapa na akukaribishe rasmi, kisha aweze kututambulisha wale viongozi ambao wameweza kuandamana nawe. Mheshimiwa Kawanjiko, tafadhali karibu.